Sa nama je Nemanja Dragišić, magistar cyber bezbjednosti i ovoga puta pričamo o jednoj ozbiljnoj temi, a to je cyber bezbjednost. Nemanja, dobrodošao. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Neka, da kažemo, uža tema nam je digital footprint, ali prije toga da se malo osvrnemo kakva nam je cyber bezbjednost u Crnoj Gori. Jesmo li bezbjedni na internetu? Pa, bezbjedni su na internetu koliko mi sebe zaštitimo na internetu. Znači, internet je, kao što i svi znamo, velika platforma na kojoj svi se nalazimo, bili na ovaj ili na onaj način, šerujemo naše informacije, googlamo, ovo sad sve neki izrazi koje mi koristimo ovako u svakodnevnom govoru, ali pretražujemo, koristimo ga. Redovni smo na tim mrežama, da li na forumima, da li na vijestima, da li na društvenim mrežama, platformama, na bilo čemu. I mislim da nemamo dovoljno svijesti o tome koliko u stvari taj internet je, koliko je dobar, koliko u stvari iza svega te ljepote koju mi vidimo postoji tih, ajde kažem, manje lijepih stvari koje se dešavaju, a kojih mi nismo ni svjesni. Tako da ja uvijek kažem, svaki sistem je napravljen da bude siguran, ali je pitanje kako ga ljudi koriste i od toga kako ga ljudi koriste najčešće sistemi padaju. I opet svaki taj sistem je napravio opet samo čovjek koji nije nepogrešiv, pa i samim tim ima nekog prostora za manevar. Tako je, nijedan sistem nije savršen, znači ne postoji nešto što će zaštititi 100% od svega, zato što sa napretkom tehnologije napredujemo ne samo mi koji to kreiramo, koji kreiramo takve servise, platforme, koji usavršavamo naše znanje i pokušavamo da se branimo. Napreduju ljudi koji su sa druge strane, koji žele da dobiju naše podatke, bilo da su ti podaci financijske prirode, bilo da su ti podaci lične prirode. Oni teže da dobiju podatke. Njima nije možda čak ni cilj da te podatke objave, nego im je samo izazov, zato što oni to radi iz čiste zadovoljstva, da su uspjeli da probiju određeni sistem. I u budućnosti, ako ih neko bude angažovao, ako se ne primijeti da je taj sistem probio u nekom trenutku, neko će ih angažovati, platiti veliku svotu novca, vi ćete izgubiti sve vaše podatke, a podaci pogotovo velikih firmi, kao što znamo, jednom je pao WhatsApp, jednom je pao Facebook, milijarde su izgubljene samo za tih par sati. Pa onda cijene na berzama, koliko se promijene, padnu. Ne vuče samo ta cyber bezbjednost, ne vuče samo ona sebe, ona vuče cijeli drugi aspekt financijskog sektora prije svega, a onda nakon toga poljano povjerenje koje se teško vraća. Mi smo u Crnoj Gori skloni tome da nečemu što se jednom opečajemo, da kasnije vrlo teško vjerujemo ponovo tim stvarima ili možda čak i ljudima koji nam to plasiraju, tako da moramo biti vrlo, vrlo oprezni, a onda na tim firmama je da obezbijede koliko mogu tu sigurnost, a i na nama je da šifre od naših naloga, korisnička imena, uskladimo sa nekim standardima, da korisničko ime može biti jednostavno, ali ne smijemo imati nijednu informaciju ličnu, našu, unutar šifre. Mora biti dovoljno komplikovana, mora da bude nešto što je nama lako zapamtljivo, ali nekome s druge strane. To je najteže. Meni je lako zakomplikovati, ali mi je teško zapamtiti poslije. Tako je, ali zato Google je napravio super stvari, imate mogućnost da vaše lozinke se čuvaju samo na tom uređaju, pa onda pazite na kojem uređaju čuvate vaše podatke. Ali ako izgubite uređaj, ali vam ga ukradu? Pa, da, to jeste mogućnost, ali na kraju krajeva gasite nalog, da promijenite šifru u tom trenutku, kažete odjavim sa svih naloga koji postoje i onda ako vam je šifra opet nova, dovoljno jaka, nalog će biti u tom trenutku blokiran na drugom uređaju, tako da bez novog, kažemo, prijavljivanja na taj nalog, neće moći ti podaci opet da se prikupe, ali sad je to sve neka malo kompleksnija priča za koju sad nema mnogo vremena, ali eto čisto ukratko samo da naglasim da je bitno da kada pri kreiranju svih naloga da imamo, ako po mogućnosti različite šifre, to bi bila najbolja solucija, ali ako već nisu različite šifre, neka budu makar malo različite u nekom dijelu, ali da budu dovoljno jake u skladu s nekim standardom koji zahtijeva ta platforma na kojoj se prijavlja. Broj karaktera, korištenje slova, specijalnih karaktera, pa njihovi rasporedi da ne budu previše jednostavni, da ne budu previše asocijativni, da su lagani. Sad, i dio ovoga što smo pomenuli je upravo dio ove priče digital footprint, odnosno da negdje to prevedemo, znači taj neki digitalni otisak, odnosno šta je ono što mi ostavljamo u tom cyber prostoru.
Sad, šta je sve ono što mi ostavljamo u cyber prostoru? Pa, mi u cyber prostoru ostavljamo sebe. Evo, to mogu direktno da kažem. Znači, taj footprint je u stvari naš identitet na društvenim mrežama, na platformama, forumima. Sve stvari koje tamo radimo, svaka aktivnost je zabilježena. Znači, bezazleni like je zabilježen. Da li ste vi lajkovali pa makli like, da li ste vi dali komentar pa makli komentar. To je sve negdje pohranjeno i to se sve čuva u takozvanim logovima, a ti logovi su u stvari samo zapisi podataka. Korisnik je uradio tu i tu stvar, napravio je taj i taj korak u tom i tom vremenu i tako dalje. Da sad ne detaljišem konkretno, ali da u najkraćem to je log. Znači samo jedan zapis da je neko odradio u nekom tom trenutku. Da se to može pratiti u slučaju da je potrebno iz raznoraznih razloga, počeći od istraga, nacionalne bezbjednosti, kršenja politika privatnosti i tako dalje. Tako da mi koliko god je bitan naš identitet koji napravimo u realnosti među ljudima, mnogo je bitan digitalni identitet. Dosta firmi u današnjem vremenu prati društvene mreže. Prati šta ste radili na Instagramu, šta ste radili na Facebooku, šta ste radili na LinkedInu, kako ste se predstavili tamo, da li ste negdje objavili komentar, da li on bio uvredljivog sadržaja, da li je on išao protiv nekih pravila firme, da li je taj uređaj bio usmjeren kao diskriminatorski ili mizogen ili na bilo koji način da je uvredljiv za neku grupu ljudi. Pogotovo zato što danas se mnogo vodi računa o tome da se prava manjina i ugroženih dijelova stanovništva poštuju. A samo, dešavalo se da samo zbog jednog posta koji je bio na tadašnjem Twitteru, današnjem X-u, osoba ne dobio posao i taj post je bio negdje prije 15 godina na toj društvenoj mreži, ali osoba nije dobila posao jer je firma smatrala da ta osoba nije podobna za tako. A tek fotografije i video snimci? To je tek posebna stvar, zato što nam može da bude nešto smiješno, nešto nam bude zabavno u tom trenutku, da nečiji gaf prikažemo. Naravno, može to biti, kako sad postoje opcije za close friends i ostale stvari na Instagramu i društvenim mrežama, opet se to dijeli i onda nakon toga to ostaje na tim platformama. Ne daj Bože da vam neko bude u tom close friendsu s kim na kraju se, rečemo, posvađate. Sve to što je ta osoba vidjela, ako je zabilježila svojim telefonom, bilo screen record, bilo screenshot, znači to će ostati na tom telefonu i nakon toga vam može vas kompromitovati, naravno ako je sadržaj takvog karaktera. Tako da baš moramo voditi računa šta dijeli, ko dijeli, iako u današnjem vremenu može svako da vas snimi i možete se pojaviti na ulici, na nečemu, ne znam, možda ste pali na ulici, ali to je kamera uhvatila zato što je bio neki intervju. Sad, da li ćete vidjeti se dobro na tom snimku ili ne, vi ste uhvaćeni, to će biti to. Ako neko je maliciozan, on će to htjeti da iskoristi kao da kreira sadašnje mimove koji su vrlo aktuelni među ljudima. Tako da, a i to ostaje onda neki dio footprinta. To je sad više pasivni, jer to ostavljaju drugi korisnici. Njihovi aktivni footprint, a naš je pasivan. Sada, ta razlika među aktivnim i pasivnog footprinta je nešto što je bitno da razgraničimo. Znači, aktivan footprint je svaka aktivnost koju mi odradimo, koju postavimo. Like, komentar, diskusije na forumima, bilo koja pretraga, ali pretraga je više u pasivnom dijelu, zato što ona nije direktno vidljiva svim ostalim korisnicima, nego je mi vidimo kod sebe i onaj pružalac usluga. Također, bitna je stvar da ljudi kada koriste sve te platforme budu oprezni. Ne da kažem da ih ne koriste uopšte, ali moraju da budu oprezni. Moraju da imaju svijest o tome da to neko sve skladišti negdje. I da se te njihove informacije koriste za različite stvari. Sad, ove aktivne stvari su nešto mi možemo kontrolišemo. Možemo da ne podijelimo neku fotografiju, da ne pošaljemo poruku, da napravimo običan poziv, da te neke stvari preduprijedimo, da to tako napravimo. Ali su, po mom mišljenju, opasniji pasivni footprintovi koje ostavljamo. To su ove istorije pretrage koje ostaju na našim nalozima, koje su direktno povezane sa Gmail accountom, sa Gmail nalogom ili Yahoo nalogom ili bilo kojim
providerom da se koristi. Kaže, najpopularniji je Gmail, zbog toga njega najviše pominje jer je povezan direktno sa Googlom, današnjim Abacusom. Nakon toga je bitno da one sve politike privatnosti koje mi prihvatamo, različite vrste kolačića koji nam se pojavljuju. Kolačići su dobri za one koji održavaju website, zato što onda mogu da prate ponašanje korisnika, šta je korisniku interesantno, kako će bolje prodati neki materijal, ili bilo šta što može biti zanimljivo da dobiti se veći takozvani reach. Sad, ti kolačići takođe okrivaju i vaš način ponašanja. Desilo se da je otac saznao da mu je ćerka trudna preko tih cookiesa, zato što je ćerka, od toga što je otac starija osoba bio, otvorila njemu nalog preko svog i on je u jednom trenutku samo počeo da mu iskače baby oprema. I on se samo začudio kao zašto... Njemu ne treba, znači... Njemu ne treba i onda je on odmah to povezao i to je jedno narušavanje privatnosti koje se dešava. I to je naravno, recimo, to je sad u porodici. To je super ako ostane u porodici, ono kao može da bude, ali taj nalog je možda si ostao prijavljen negdje tamo i ta neka druga osoba možda ima isto te informacije. Nakon toga, čekao sam politika privatnosti ranije. Politike privatnosti, mislim da 99% ljudi nikad nije pročitalo. Te politike privatnosti kaže nam mnogo o tome. Kako su naši podaci čuvani, gdje su čuvani, kako mogu da se koriste i mislim da mi nismo dovoljno informisani o tome. Prije svega, zato što onima koji kreiraju takve platforme i sve web sajtove, njima nije u korist da vi znate svaki mogući detalj kako se to koristi. Oni naravno su obavezi po zakonima da to dozvole i da daju mogućnost na uvid. To vam je isto kao kad dobijete letak. Znači, izvolite letak, da li ćeš ga ti pročitati ili nećeš. I da dobiju. Da, mi smo vas informisali, mi smatramo da ste vi s time što ste prihvatili našu politiku, prihvatili, pročitali sve to. Zato tamo u zaglavlju stoji, pročitao sam i saglasan sam sa time. I vi samim tim što ste označili to polje kao štrikirano, vi ste automatski sve prihvatili i sve posljedice koje vuče iz te politike privatnosti morate biti spremni da pretrpite. Naravno, te politike privatnosti na sajtovima koji su masovno se koriste su pretežno vrlo striktno napravljeni i propisima najviše Evropske unije, jer mi smo države u Evropi, ali takođe i američkim zakonima koji su takođe strogi u privatnosti. Ali postoje sajtovi kojima se ne pristupa toliko često, koji su različitog sadržaja, pogotovo betting, znači klađenje. Znači, svi portali za klađenje su vrlo specifični, zato što kod nas u Crnoj Gori mi nismo još uvijek po GDPR-om, znači General Data Protection Regulation, koja je u Evropskoj uniji već od 2016. godine na snazi. I onda na taj način web sajtovi u Crnoj Gori nemaju toliko kontrolu koliko imaju u odnosu na Evropsku uniju. Tako da mi moramo voditi računa još uvijek dok god se ne bude implementirao GDPR i ostale regulative za zaštitu podataka, potpuno implementirano u naše zakone i nakon toga primijenjene. Znači, moramo voditi računa kad pristupamo sajtovima koji su vezani pogotovo za stvari koje su za zabavu. Jer pogotovo na entertainment sajtovima, znači sajtovima za zabavu, oni mogu da budu nešto što ćemo mi tako lako dati sve svoje podatke. Razna pitanja se postavljaju, pogotovo na forumima. Ljudi zapišu se na forumima i onda ostave neke podatke, misleći da taj forum niko nikad neće pročitati. I onda se desi da neki korisnik 2-3 klika, 2-3 pretrage, prave ključne riječi i nađu se informacije. Tako da, to je još jedna stvar. Nakon toga online plaćanja. Online plaćanja su također jedna vrlo bitna stvar. Znači, mnogo sajtova koje mi koristimo danas za plaćanje. Kupujemo karte redovno. Svi koristimo, mogu reći da na Temu, Shein ili bilo koju vrstu online prodavnice. Nakon toga vršimo trgovine, bilo da su trgovina u prodavnici, bilo da je trgovina u nekoj robnoj kući i tako dalje. Oni svi koriste online trgovinu i oni svi skladište podatke o našim kreditnim karticama, pogotovo ako tamo izaberete opciju da vam se ta kreditna kartica čuva te za dalje uplate,
nakon toga Booking, Dreams i tako dalje. Ja mogu reći iz ličnog iskustva da sam imao loše iskustva sa Dreamsom. Zato što sam jednom kupio karte preko toga i nakon preko te platforme i nakon toga sam dobijao zahtjeve za kupovanje karte za Španiju. A ja ni u jednom trenutku nisam htio da kupim kartu za Španiju. Imao sam sreću zato što sam bio svjestan toga, imao sam odvojenu karticu za plaćanje online i na toj kartici nikad nije bilo dovoljno sredstava za plaćanje, ali mogu zamisliti da ljudi koji sve svoje novac drže na jednoj kartici nju koristi za plaćanje i tako dalje, što ne preporučujem i uvijek kažem ljudima uzmite ili shopping kartice ili uzmite podračune koji su prejeftini, znači ta naknada od par centi vas neće ubiti, neće vas osiromašiti, ali vam može spasiti bogatstvo koje imate na svojim računima. Tako da uvijek moramo na svakom našem koraku u digitalnom svijetu biti oprezni. Pogotovo kad su u pitanju lični podaci, znači podaci, datum rođenja, ime, prezime, JMBG i tako dalje, ti su podaci vrlo povjerljive prirode. Pogotovo ako pričamo o podacima zdravstvenog tipa i tako dalje. Evo, ja mislim da nema osobe koja nije pretražila neko oboljenje kad dobije informaciju od doktora. To ste u istoriji pretrage. Jer nakon toga može da se prati kako taj korisnik imao te podatke, kako se ličio, dokle je stigao stadijum i tako dalje. To su podaci koji su vrlo osjetljive prirode. To su podaci koji ne smiju da se dijele, čak i naš zakon o zaštiti ličnih podataka to zabranjuje, a tek GDPR koliko rigorozno po tom pitanju. Tako da moramo voditi računa sa kim se konsultujemo o takvim podacima, pogotovo zdravstvene prirode. Nakon toga etnička pripadnost, seksualna pripadnost i tako dalje. To su podaci lične prirode i njihovo širenje je podležno zakonskoj kazni. Naravno, mi ne znamo gdje se mogu spojiti podaci, jer postoji toliko web-sajtova na ovom svijetu. Moguće da postoji u nekoj bazi podataka, da postoji čak i moje ime i prezime, to i to, radio i tako dalje. Mislim da sve se vidi, ali ja to možda čak ne znam, a i nikad nećemo saznati neke stvari. Ali moramo biti svjesni toga da ostavljamo tragove i da ti tragovi mogu biti iskorišteni za maliciozne stvari. Možda će neko htjeti da radi, to se nekako kaže impersonalization, da radi impersonizaciju. To znači da lažno predstavljanje kao da smo mi. Znači ako pokupi naše podatke, tap, sve pokupi, registruje se kao mi, pogotovo ako ti neki web sajtovi nemaju dvostruku autentifikaciju, pa preko maila i tako dalje. Mi možemo vrlo lako da se desi da imamo nalog na nekoj mreži, a da mi nismo ni svjesni da je neko napravio to za nas. Pogotovo jer su slike javne, sve što se objavi kao naslovna i profilna na Facebooku uvijek je tu, uvijek je dostupno, to je upozorenje, tako da može neko da napravi. Dešavalo se, mislim, to i u posljednje vrijeme često da se naprave profili čak i na nekim sajtovima pornografskog sadržaja, bukvalno se skinu slike sa običnog Facebooka, Instagrama ili nekih drugih aplikacija i napravi neko profil i predstavlja se kao ta osoba i vi bukvalno ne možete ništa jer vi ste sami objavili tu fotografiju i dali podatke. Tako je. Naravno, postoje advokatske firme i advokati koji se bave time. Može se zaštititi pravo na ličnu privatnost, pogotovo ako je selfie u pitanju. Znači, zato što je selfie moguće odraditi samo iz blizine i sa svog ličnog telefona, eventualno sa jednom osobom do. Ajde, reći mi više, ali kažemo, pretežno radimo selfie sami ili sa još nekom osobom pored sebe. Također, moram da napomenem jednu bitnu razliku između europskog i američkog tržišta. Kad pristupamo američkim sajtovima, automatski sve opt-in. To znači da vi date automatski svaku saglasnost. I morate sami da izaberete šta nećete da se kontroliše. U Europi je drugačije. U Europi vi morate da date vašu saglasnost, da vi označite šta hoćete. To jeste, sve je automatski opt-out i morate da date ono što je opt-in. I uvijek predlažem da se minimalni podaci ostavljaju o sebi. To znači, pogotovo za politike kolačića, ako možete, uvijek odbijte svaku vrstu kolačića, nebitno koje su vrste, svako da se odbije, ili, ako ne postoji mogućnost odbijanja svih, omogućite samo one neophodne. Nemojte da budete prihvatam ovo, prihvatam ono, prihvatam sve i na kraju kada se nešto desi, kada vaši podaci budu procurili bilo gdje, oni će se kažu pa mi imamo saglasnost, vi ste potvrdili i rekli ste da možemo da koristimo te podatke.
Pogotovo kada su se javile najnovije vijesti da Meta je željela da koristi podatke evropskih građana za treniranje veštačke inteligencije i tako dalje. To su vrlo osjetljivi podaci, znači ne može se tek tako to koristiti. Naravno, Evropa je odmah dala, uznemirili su javnost tim porukama i naravno da su evropski zvaničnici odreagovali na to i urgirali na Metu da se takve informacije ne mogu dijeliti, ali informacije su se širile jedno vrijeme i to su bili podaci koji su traženi da se samo da vas informišu da će vaši podaci biti korisni za treniranje veštačke inteligencije. I sad, da li ste vi mogli to da maknete ili ne, pravo da vam kažem, ja nisam provjeravao, vjerovatno je moglo da se tamo kaže ne može da se koriste moji podaci, ali ko na kraju dana vam garantuje... Koliko mi to čitamo uopšte? Prvo, koliko čitamo, a ko nam garantuje na kraju dana da to neće biti iskorišćeno bez našeg znanja, ako ne pratimo konkretno šta se dešava s nama, to vam je to. Jedan interesantan primjer, evo kada pričamo o digitalnim tragovima, je jedno interesantno pravo koje je nastalo iz te u stvari digitalnog footprinta, to je pravo da budeš zaboravljen. To pravo je nastalo kada je jedan biznismen otvarao jedan biznis, pa je on propao, pa je otvorio drugi, pa je bankrotirao. I sad ima treći biznis koji posluje. Okay. I sad, on je inače iz Španije i to je poznat, mislim da je Garcia protiv španskog Google-a i da je u tome se desila situacija da je osoba pretraživala svoje ime i prezime i prva stvar koja je izašla da je on bankrotirao. Znači, to je bilo za njegov biznis pogubno. Zato što... Jer onda i drugima isto iskače to. Neću raniti s nekim koji je bankrotirao. Ja treba sutra potpišem ugovor s tim vrijednim, ne znam nekoliko stotina hiljada eura ili miliona, a on je piše da je bankrotirao. Šta se dešava? On je tužio Google Španije zato što ta vijest bila mnogo stara, pred Europskim sudom za ljudska prava. I desilo se da Google Španija nije htio da da svoj algoritam, naravno, mislim, takvi algoritmi koji su vrijedni milijarde eura, naravno da su biti zaštićeni. I na taj način je španski Google kažnjen, naravno, sa time, zato što nije omogućio da se ti podaci miču. Sada možete da vidite da su podaci koji su starijeg datuma uvijek na kraju i da možete hronološki da pratite te neke informacije. Ali je ta vijest bila toliko bombastična u tom trenutku da je ona ostajala kao prva, jer su ljudi najviše na to ulazili. A da li je algoritam baš zbog toga što je bilo to najviše ulaženo na to ili zbog nekog drugog razloga bio tu, mi ne znamo, zato što algoritam nije javan, ali sad znamo da je pravo biti da bude zaboravljen, jedno od prava koje GDPR prepoznaje, tako da sve što je starog datuma mora biti potisnuto. Ono će ostati kao naš digitalni otisak, jer to je vezano za nas, ali će biti mnogo kasnije u pretrazi i to je jedan od načina na koji nas regulativa štiti, naš digitalni otisak. Ali također moramo biti vrlo oprezni zato što ima druga situacija gdje osoba želeći da zaštiti svoje podatke, u stvari postala mnogo viralnija nego što jest. Ne mogu tačno da sjetim imena kako se zvala osoba, ali njena kuća se nalazila na blizu litice nekog mora. I sad šta je bio zadatak je njihov bio da oni snime kako se mijenja zemljište, da ono propada, ne propada, da se hvataju satelitski snimci i tako dalje. I ti snimci su bili objavljeni javno na tim sajtovima i kada je ona vidjela da se njena fotografija nalazi na tome, ona je odmah tužila, misleći da će to sad da ona dobije ne znam kakav novac, ali kad je to izašlo u javnost, svi su otišli da vide tu fotografiju. Prije nego što je ona to pojavila, bilo je možda 5 do 10 pregleda i to samo ljudi koji su usko stručni za tu neku oblast koja je bila za kretanje. Nakon toga milioni pregleda su bili tu, svi su znali gdje se ona nalazi, tako da sa zaštitom prava moramo da budemo oprezni. Zato što, evo, samo ovaj primjer kaže, evo, one žele da zaštiti sebe, da ta fotografija ne bude tu, a svi su ušli na kraju zato što je to bilo javno, mislim, suđene su pretežno javno. I onda se te informacije se dijele, mediji proslijede, automatski dobijate preglede i narušili ste u stvari svoju privatnost, a želeći da je zaštitite. To je taj paradoks gdje ljudi želeći da se previše zaštite, nekada sebe previše daju vani. Tako da i tu se mora voditi računa o tome. Šta su neki, onako za kraj, tips and tricks kako se zaštititi, kako da taj otisak bude, ako već mora, pošto mora, da bude manji ili manje vidljiv?
Da li nas štiti recimo inkognito? Inkognito je vrlo interesantan pojam, znači koji koristimo mi. On nam omogućava da, da naš browser ne pamti podatke o našim pretplatama. Tako da sve što ste vi imali u toj sesiji, dok je ona trajala sa vama, nakon toga bi trebalo da bude uklonjeno. Znači, vi vidite u vašem Google nalogu i tako dalje da to nije, da to ne postoji. Znači, nije direktno vezano za vaš nalog. E sad, pošto mi pri komunikaciji isto sa inkognito modom, moramo da komuniciramo sa mrežom. To je da se ukačimo na internet i tako dalje, da bi dobili informacije. Na taj način, naš router, imajući javnu IP adresu, preko kojom komunicira sa mrežom vani, na taj način može se pratiti, ako bi neko naravno sad htio da uđe u takva istraživanja, da prati tu javnu IP adresu i da se prate konkretno sajtovi kojima je pristupano načini, jer taj inkognito mod je tu za vas i vama to pravi zaštitu, ali router nema inkognito. Router mora da svoju IP adresu, zato što mi kad pošaljemo upit, tražimo odgovor. On pristupi serveru, server da odgovor i svaki router koji je na toj ruti među nama, on će, znači ovaj prvi i onaj tamo, oni će znati da moraju da proslijede tu informaciju do tamo. I na taj način to je malo problematično. Mislim, inkognito je dobar zato što nas ne veže direktno sa našim nalogom i sad ne može niko reći, da, ti si pretraživao, nego... Ali je tvoja IP adresa. Ali IP adresa routera koji koristiš može da bude. E sad, ima jedna fora kao prikačiti router komšijem da pretražuju, da bude njima da dođu te informacije, ali opet i to se vrlo lako može dobiti neka informacija. Ako baš taj router vodi recimo sad neka vodi do komšije će znati šta se dešava i bit će da je neko od drugih da se na to prikačuje. Znači, taj inkognito jeste dobar, znači ne vezuje se direktno za nas, ali se neposredno, taj, što ja kažem, pasivni footprint ostavlja. Nakon toga, Tor je dobar. Mislim, Tor je dobar zato što to ide nekom enkapsulacijom, da sad ne objašnjam sve to, i on je donekle siguran. I to je dobra stvar i to se dosta koristi. Kada se, pogotovo na dark webu i deep webu, oni često koriste Tor, zato što obični sajtovi ne dozvoljavaju. Znači, Google ima svoje politike, ne znam, Xperia ima svoje politike, Mozilla Firefox ima svoje politike, koje ne dozvoljavaju da se na ovom white webu pojave takve informacije. Ali to sve što mi vidimo je samo vrh ledenog brijega. Znači, taj što ne dozvolja taj white web. Ispod toga zamislite samo Glečer, i znači ispod Glečera imate prvo deep web pa dark web. A tek na dark webu šta se može da se nađe, a koristeći Tor tehnologije, oni su donekle zaštićeni sa time, zato što ti routeri samo znaju između sebe, idi tamo, oni ne mogu da radi se tracebacka, znači da se vratimo unazad, a te mreže su pretežno dosta velike, kompleksne i onda ne mogu baš da se prate. Ali, eto, to je jedan od načina koji možda koristimo, ali taj Tor nije moguć samo nama, nego je moguć drugim korisnicima koji su maliciozni i to je zaštita privatnosti s jedne strane, a s druge strane da li teroristi mogu to da koriste i da koriste u pogrešne svrhe? Mogu, ali to je kad date privatnost jednom, mora dati privatnost svima. Ne može da se ograničava privatnost ovim onima. Naravno, pokušavane razne organizacije koje postoje, koje se bave raznoraznim tipovima kriminala i tako dalje. Najpoznatija je Sky aplikacija koja je kod nas vrlo moderna i svi pričaju o tome. Naravno, to je jedna aplikacija. Naravno, postoji Yamon i o tome smo slušali. Postoji druge vrste aplikacija koje do sada nisu vjerovatno dešifrovane. Ali u današnje vrijeme ekspanzije tehnologije mnogo brže će se snalaziti oni koji ne žele da rade po zakonu i koji će se truditi da taj svoj otisak sakriju što je bolje moguće. Oni će na javnom profilu sve izgledati super, ali njihovu komunikaciju ne možete da pratite, zato što ne ide kanalima Instagrama ili bilo koje društvene mreže, Whatsappa, i Vibera, Messengera, nego ide putem kanala koji su zaštićeni. I oni su sa ciljem napravljeni da budu zaštićeni, da ne mogu biti probijeni. Tako da i oni su donekle sigurni sve dok se ne probije enkripcija i sve te komunikacije isplivaju
na vidjelo, ali kad će isplivati, koliko će vremena trebati da mi to sve probijemo, ne znamo. Oni su zaštitili svoj footprint, mi kao normalni građani moramo da vodimo računa o tome šta dijelimo, kako dijelimo, gdje dijelimo, s kim dijelimo. Znači, to su ta 4 pitanja na koja moramo da odgovorimo prije nego što se usudimo da ostavimo da uopšte dijelimo. Tako je, ali ja kažem, u današnje vrijeme svi želimo koristiti društvene mreže, svi želimo da budemo samo informisani, algoritmi se prave da bi nas duže zadržali tu, da bi više stvari kupili, više stvari potrošili, više vremena proveli na društvenim mrežama, oni više zaradili od toga. Nekako je, ja mislim, jedina stvar mentalitet čovjeka da on ili ona sam ili sama vide koliki footprint u stvari žele da ostave. I na taj način da oni sami sebe kontrolišu. Jer svaka platforma želi u principu da zaradi. I vi ne možete protiv toga. Oni moraju, oni bukvalno žive od toga što ste vi duže vremena tu, što vi više vremena gledate. Jer što više gledate, vi ćete kupiti neku stvar. Ako vam ponude samo to što ste pretraživali, vi ćete biti kao da, ovo mi treba, ili ako mi ne treba, a možda će mi zatrebati pa da ga kupim, pogotovo kada je svako sad niska cijena, ovo ono, to je tako mamin čovjek. To je ono što nas Facebook prisluškuje. Da, oni nas u stvari prisluškuju. Ne sad nas prisluškuju, u stvari oni samo prate naš šta mi pretražujemo, šta gledamo, šta tako, lajkujemo, znači to je ono što nam se sviđa i samim tim nam i nude takve proizvode. Tako je, pretežno će tako i ljudi sa kojima se družite. Vi ćete reći, sviđa mi se ovo, ti ćeš onda se povežeš sa osobom koja ima takve interesovanja. Sva one preporuke koje dobijamo, recommendations takozvane, dobijamo ih zato što, ne znam, lajkovali smo ovu informaciju koju je podijelila ova osoba, a tu je lajkovala neka druga osoba, možete se vas dvoje dobro slagati jedno sa drugim, pa vam predlože za prijatelja, ili on prijatelj nekog vašeg tamo, on prati ovoga, onoga, imate tako. Znači, nijedna nije slučajna. Ništa nije slučajno, sve je isprogramirano, sve algoritam može da isprati, tako da, ja kažem, jedina stvar je da mi sami sebe ograničimo koliko želimo to da damo. Ne možemo se staviti po stakleno zvono i kada reći mi smo sigurni i ne možemo sad da kažemo nećemo koristiti društvene mreže jer mislim svi smo ljudi, moramo da komuniciramo, želimo da se upoznamo s novim ljudima, da budemo u kontaktu s nekima koji je nama drag, blizak i prosto taj digitalni identitet moramo da ostavimo i taj digitalni identitet mora da postoji naš. Mi ne htjeli, povući će vas društvo ili nešto tako, u najgorem slučaju napravit će vam neko lažan profil pa će vam to biti prilijepeno i bit će postojati, ćete htjeli, ne htjeli, ali eto, na kraju neka bude poruka da čitamo ono što prihvatamo i da budemo svjesni toga da se sve to negdje na nekom serveru ili bilo gdje u nekom zapisu nalazi. Tako da, eto, to je neka ovako konkretna poruka za kraj. Budimo oprezni, pa da se nadamo da nam neće se nešto loše dogoditi, a kada se nešto desi, onda naravno potražiti pomoć stručnjaka koji će onda rješavati problem, jer današnje ispadaju podaci. Evo, zadnja 2 dana smo vidjeli da su brojevi telefona premijera i predsjednika Crne Gore iskočili nisu iskočili, nego neko ih je objavio na društvenoj mreži Twitter. I nakon toga su samim tim ostavljen digitalni otisak i sve dok oni imaju taj broj telefona, neko će moći da ih kontaktira, da im pošalje poruku, da im prijeti, da ugrožava njihovu bezbjednost. Tako da ništa što mi radimo, pogotovo ljudi isto iz javnog života, oni tek su izloženi tim stvarima. Oni ostavljaju digitalni footprint gdje god hoćete. Znači svaka pojavljivanje ostavlja fotografiju. Vašu, njihovu, nebitno. Ali mi kao ličnosti moramo voditi računa šta prihvatamo. Ako već oni su izloženi očima javnosti, ajde mi da naše podatke i ono što mi radimo, koliko možemo, držimo u nekim granicama normale i da, ako ništa drugo, na kraju će neki regruter poći da vidi šta smo mi uradili i ako taj digitalni footprint se odgovara, možemo izgubimo posao koji smo nekad možda sigurno željeli i maštali o tom. Tako da, eto, na kraju dana sve svodi na to koliko mi sami vodimo o sebi računa. Nemanja, hvala ti na korisnim informacijama i savjetima. Svakako neiscrpna tema, ima tu još mnogo toga što nismo pokrili, ali ostavit ćemo za neki drugi podcast.
a vi pratite i dalje Mimcast.